I come from Kabale. Kabale is not very far from the Congo. My mother came from an area called Busanza at the border of Congo. As a matter of fact, their cows and their farms and what have you were all in the Congo. If you were sick, you would have to go to a Congolese missionary hospital called Rwankuba. So there are some precedents that this country, if it actually gets an opportunity for getting a leader that can do some kind of good governance, it could actually turn around to be an incredibly beautiful country to be associated with. Yesaya Uganda limbakura na rukundo mpango iwaho kurebera makuru aganingashi aho kurebera Nkore Media kandi Ogun Ronald aka DM Swaga kandi ndiyo niza kweza makuru aho Timarungi nago busasi abo kuba veteran journalist Shaka Sari abase kuba nafa abirabiri na mushanju yo kwa kashatu 2025 nago busasi munonga iwe cyo akwenda kumanyari Shaka nintekateka ngo ni muchimanya jabinji wakabagenzagwa yakabare ninga bagenzagwa yakabara aho kandi ajyo mu kiga wenyine ubirayine kariya yeye iviremo amazima kandi ari kugezaho ngurango yatungure myeto ya Africa ari accountable mwe no muntu be nagezaho gukora kurunje munonga na munonga umujya makuru kandi ni muchimangu akana hosting program ya mani munonga kije yawe negambisaho abantu bahama kandi akatayisaho n'abantu bamana program ye ije Straight Talk Africa mwenuwe nibinje ryo kumugambaho kandi ninjangu naza kubaho story kandi mbase kugira ekimwe yongera kumumanyaho ijuka Nkore Media sponsoring wa maho abasemanda phone solutions abajyo mu kizimbe cye cya BNK aho hina Centenary Bank kandi still sponsoring wa Muna Super Promotions kandi aho mwana ndakuza YouTube channel ndakuza TikTok hata unono kwatagana na Super Promotions ndakupromoting music yawe ubu ndakwata video z'amabaga n'ibindi bingi kebyo so Shaka Sarogo nintekateka ngunuwe mwana wenka ningasho umuntu wenka Kabare Kid kushanga umuntu akazarwa Kabare kandi yasa kuba naba awarded ninga bamwekirabo ikiba echa lifetime ningashe cyo bwire bwona achievement award yo kugira ngo akagita munonga ajya makuru muri Africa kandi ejo bakajumuha kandi no kirebera kimwe ngo cyo kintu cyo kuzanazana abase kuba nafa kandi yafira muri Virginia US ugwakana ebirabiri na mushanju yo kwa kashete 2025 kandi by the way yabari kwika birthday echo cyo kisinga yo kushasha kugira ngo yaba nabura yo kace so Shaka Sari mazima gari gugaringo abe nabura yo just Sundays ibiri zonka akabasa kuba nahisa enyaka nshanju n'ebiri mweniwe no kirebera kimwe ngo umushijogu yagenda mazima hakubura yo bwire buce kuba nakora record ndije yo senyaka nshanju n'ebiri konka still itongito ntusima yabase kuba nakora Uganda kandi umuntu wa na Africa yo no kutwariza hamwe akakabasa kuba najita map so Straight Talk Africa mazima ejo program katayisa wembezi bingi baganira democracy baganira freedom baganira ibintu bingi munonga so echo kintu omushijogu akagezaho munonga yacu kwasaganya kandi akagenda yashoma degree yeye aho mu cross cultural communications kandi akaya dishomire muri University of California Los Angeles niyo yabase kuba nashomera ejo degree namwa nibagira ngo kunuyo mu Uganda hongo akarugireyo atashomire hwaho umbwire bwo bwa mini akaruga mu ishomera tari mazireje ngako yashire yashitandukira hata none kwa ngambira abantu hamwe ngo umwe wawabire naka washomero kaka ningo umwe utashomireho munonga no basa kutandaka ushome kandi ubase kurangwe mbera yatamburo misho nimbasa kwa example nkaho mu Western Uganda wakoreba umuntu ka China hati ka China akatanduka yashoma mpora yarugaho yaza degree yageza hata jya masters hati noza joto uri ka China nakora nka New York ninga kai konka banji kakwa yapo wirajata tinyoti nchine kigarukaho hata shanga yabirugaho ibintu yabirugaho hati kankoherezeho ajyafayo ujo urebere kimwe urebe Sharinoha abo bambe Sharinoha yes niwo go Dr. Shaka ngo kuna kugambira akazarwaho muri Kabare district
yija yakoraho a Voice of America nurebera kimwe ngo in May akaruta yaringaho omukwezi kwa 5 2021 kandi akabakozireho enyaka 2009 kandi 20 mugejo akatandikire nka akari editor kandi ari founder kandi ari host wa Straight Talk show. So nurebera kimwe ngo mwenu eshinta kakitandaka founder yaba host yatayisa kandi ko yahereze yaba managing editor. Shakogu mazima mbwenu na inspiring abantu bingi munonga akwakija natemba mpora kureba ngo a village boy kuko akija ngo munyacharo korugo muri South Western Uganda warugiro mwishomero akaba umusurukare ubwabataka jiro mu United States aho yakire mazima karwayizinga mwenu akabarwayizinga mwenu akabukura mwenu borderlessire kushanga ngo Africa yo nakajikwata waka interviewing abantu bingi abembezi bamani muri Africa abashobi bamani aba business bamani kandi umujyabo akana umba presidents nangwa na prime minister kandi ikindi yakaka connectingana ngwa n'abantu bo citizens benyine ababurijo bakugamba ashonga zabo ko mu gihe butegeki nangwa no kugamba future ya Africa no kureba continent yitu uko yakubasa kuba yamani mwaza kurebera kimwe mureba ngo nashaka engeri yayi nagamba mu urujunga shaka timuntu wo kuzanasa so nchimanyisa ngo abacika mwine influence yamani ningashine influence yamani. So Shakogu aine awards nyingi munonga kandi abantu bingi bakamusima nangwa ine huna award ya United Nations Peacekeeping Special Achievement Award in International Journalism ejo nayo bakabasa kubana bajimuha kandi waza kureba demba during aho ubwawa nashitamzaje munonge y'amakuruge akahangura na VOA's Best Journalist Award nayo yagitwara aliho ndije ya the Uganda Diaspora Award y'inkumibiri nabo akajimwe 2011 kandi nandijo ya Alma Mater Kigezi College Butobere Maiden Highest Achievement Award International Human nishobora genda jyo kabasa kubandira umuha keje Kigezi College Butobere kandi abakuma Butobere abashomire ni mucumanya nabiyashohiza binjira umukoraje imbamanya. So amakuru gego kufa kandi go mwenu gabasa kuba gatangaza kandi gakutinisa na nonga waza social media baramuhona mureba ngo ubyo mwari nagezaho kukigamba kandi ababaza gagambaho harongo musigaze bamwita n'umushija bamwita Mr. Ronald Murindwa kandi we yamugambaho yajata hatogu mwenu n'umuntu wabiri na hastore fair atine mu bias kandi akindi kubasa kuhereza na ba opposition leaders akabahereza chance makabasa kwani begambaho. So mwe ninjira mu Africa twafego umushija w'amani kabare twafego umushija w'amani kandi mazima nsejagumane mwijukaho kuko nakugambire kandi kongera kwaho buce abikumukwataho akabasa kuba nashomera primary school we Chikunjiri primary school kandi kayereze yaza Kigezi high school niwogwe sari konka nkoko nagambira kija yabirugame gishomero aho mu secondary yabirugamo aho mwaho gwari kumugwena nkaga konka noreba ngo tukiramo zibiye kwijana kitambuza. So nkoko abantu bamwe bakwiruka ukashanga batambara mu bagenda naho mu mwaka gwari kumugwena nshanjira mukaga akiruka yagenda yashabo kubempunji ninga refugee mu United States kandi aho no yagarukira mu kushoma akabona master akashomera kimwe by the way akabona bachelors akabona masters akabona na PhD wakireba cross cultural communication akajishoma yajimarayo. So kandi akozire bingi akatandika mpora na VOA yisha mpaka ya first kuyatandika hostinga African World Tonight konka breakthrough yeye mwene koko kuranga umuntu yakitera nko kutwakugira ngo kore media ate kitire ekeriho mu 2000 ubwo by then nikare aho nho yabwine aho nho yawe natandikira haho Straight Talk Africa icyo platform niyo yatumire yabo nabembezi bona ba Africa abinji kandi mangu wabona
babona ibintu nk'ibyo ukabona uko wabona bemeze nk'aba president ba Afrika bamwe no bamanya bano babasa kugira uko bato mukibo kandi ushanga warayizinga so I know phrase here najango I'm profoundly honored and exceedingly humbled became a hallmark of his program. Yes, by the way konika signature introduction kuyabi ahaya na zankom program. I am profoundly honored and exceedingly humbled. Yes, reflecting his gratitude and commitment to his craft. So oguyabardie muswaga kandi aroicha naha ikinkurebaho ainiho Bobi Wine so obusasi nibwingi aside zona kandi kitwe ba Western na Uganda yo no kutwariza hamwe na mwana Afrika yona twafega umushije w'amani manzi abantu bamwe umbibi bajya w'amani kandi bari ba pillars ba journalism aha umunsi yitu ya Afrika ahandi nimbasibura ndikugira ngo ubundi ese nukokwe akasta yayineho inyaka nshanje nebiri abatashira munyete ryaho titukugira ngo bashime kwana bafa bakuru konka at distance yayagirebireho kace mwe niwe ibo munyeto ningashiwe muto abwinshi rutakwe hari ibintu byo kwita ubo kuba umushongezi nayigamo kugira ngo ubwire bwa mini kubwa muteganisemo tarinzire taragire kugwana taragire gukora ki akabasa kubana agenda kandi yasakwa natandika life ye hati noreba ntubasa kumugamba nko muzira kandi ko muntu oyinesha yekorireho otherwise mwe numwekume kandi minyeto tufeyo tukore munonga ubundi tutaka ko mu 50s 40s tube tuyine eshito abasize kwekoreraho otherwise nimbakundira kimwe ndiye musaga Ronald amutire bataringaya kandi ndiye niza kuba kansara wa mwiza akabantu baza kumpagira mungere mumpagire mbe kansara njokere mwiza kegomborora Rwampara district turebe ko twatwara Uganda yitomisho mwe bari munonga